Ja sam Matea Parlov, bavim se atletikom, odnosno trčanjem, u zadnje vrijeme maratonom i bavim se otprilike atletikom 11 godina. Trčala sam srednje duge pruge s naglaskom na srednje pruge, znači 1500 metara. Kad sam došla kod svog sadašnjeg trenera, prebacila sam se na 5 i 10 km i onda je on ubrzo uvidio da sam stvarno talentirana za maraton i sad sam u tom maratonskom svijetu. Pa imala sam jedno školsko natjecanje i budući da taj dan nisam baš željela biti u školi, a trebala sam trčati za školu i onda imate jedan dan zapravo da ste oslobođeni nastave. Odlučila sam se okušati na utrci od 600 metara. Bila sam treća, prve dvije cure su bile atletičarke i one su imale čak sprinterice i ja nisam u tom trenutku uopće znala što su to sprinterice. I jedna trenerica me odmah uhvatila kad sam ušla u cilj, rekla da sam jako talentirana i da bi se trebala početi baviti atletikom. Kad sam došla kod svog sadašnjeg trenera, on mi je dao par treninga za maraton i odmah je shvatio da sam stvarno jako talentirana, da se brzo prilagođavam novim treninzima jer moram napomenuti da je maraton totalno drugačiji od srednjih i dugih pruga. I rekao je da mogu sama izabrati, ali da je njegova preporuka da se prebacim stvarno na maraton, da bi mogla uhvatiti normu za Olimpijske igre 2020. Pa dosta je zahtjevan jer treninzi traju jako dugo, pogotovo ako trenirate 2 puta dnevno. Ja nekad imam osjećaj da cijeli dan trčim zapravo. Teško je za glavu jer, kažem, treninzi su jako naporni, jako dugački, sama utrka je naporna i dugo traje. Mora se isto tako i prehrana prilagoditi treninzima jer jednostavno morate se dobro hraniti da bi sve to izdržali. Koliko traje to? Pa ako radim kilometraže onda čak i do 3 sata, a ako radim nekakve dionice pa nekih 1,5 do 2 sata. Koliko tjedno trenira? Treniram svaki dan, 4 dana u tjednu treniram 2 puta dnevno i to je to. Ja sam prehranu stavila u ruke svojih nutricionista iz Nutrija. Prehrana mi se temelji najčešće na ugljikohidratima jer mi je to glavni izvor energije, nešto malo proteina, jako puno voća i povrća, jako puno tekućine jer se moram hidrirati i to je zapravo to, raznovrsne. Jel znaš kako kalorijski to izgleda za našim gledateljima? Pa ne bi sad točno znala reći, ali dosta kalorija unosim jer jako puno trošim energije. Ja otprilike tjedno pretrčim najmanje 160 km, tako da nastojim sve to unijeti kako bi održavala nekakvu normalnu tjelesnu kilažu. A organizacija u kući što se tiče nekakve hrane i tih nekih rituala prije njenih treninga ili utrka, kako to izgleda? Pratiš li njen režim ili svako ima svoj režim? Pa mi se pokušavamo što bolje organizirati, znači da unaprijed pripremimo što ćemo jesti, kad ćemo jesti, spremamo si hranu za van i tako. Čisto je stvar organizacije, za sad nam dobro ide, a vidjet ćemo dalje. Volim jest i jako sam umorna i gladna stalno od tih svih silnih treninga, tako da stvarno nemam problema. Imam problema jedino sa nezdravim grickalicama, slatkišima koje moram svesti na minimum naravno, pa eto malo se tu borim. To je jednostavno razina koju mi obični smrtnici ne možemo pratiti, pa bilo je situacija kad sam probao s njom rastrčavati. Nažalost, te situacije su trajale samo 5 minuta jer dalje nisam mogao pratiti. Rekao si da zvuči rastrčavanje super kad neko kaže dok ne kreneš s njom trenirati. A točno to, nekome je rastrčavanje na 5:0 po kilometru, a meni je puno više od toga. Da, jasno. Fizički je jako teško, rekla sam, velika je kilometraža koju pretrčim na tjednoj bazi i treba održavati nekako tijelo zdravo jer je ono nakon toliko kilometara krhko i sklono ozljedama, a psihički normalno da je svaki trening jako težak jer je i dugotrajan i dosta visok intenzitet, tako da mogu reći podjednako. Utrka mi kreće dosta lagano jer sam ja sa srednjih pruga, odnosno sa staze i imam tu brzinu pokreta, tako da ja sam sad svoj zadnji maraton trčala u tempu 3:37 po kilometru i to mi je zapravo na početku jako sporo.
onda zapravo nakon polumaratona znam već otprilike di sam, da li mi je lagano, da li mi je taj zadani tempo dobar i hoću li ga moći držati cijelu utrku. Kriza mi počinje na nekih 35 km, to je prijelomnica utrke. Tu se jednostavno lomi utrka i rezultat i tu treba griz do kraja. Sad na zadnjem maratonu sam imala krizu pa čak zadnja 4 km, što je jako dobro jer sam do tad bila jako svježa i zadnja 2 km jednostavno idete na sve ili ništa, pokušavate dići tempo, noge su jako umorne, glikogenske zalihe su prazne i gladni ste, umorni i iscrpljeni, ali jednostavno kad vidite tu ciljnu ravninu morate dati sve od sebe. Imam jako malo slobodnog vremena, pokušavam to malo slobodnog vremena posvetiti ljudima do kojih mi je stvarno stalo, jer kažem, treniram 2 puta dnevno, to su jako dugački treninzi i između treninga nastojim se što više odmarati, da se oporavim, tako da mogu reći da socijalni život dosta pati, ali obitelj je uvijek tu uz mene i stvarno mi pomažu. I zaručnik mi je isto kineziolog pa razumije zašto ne mogu izlaziti van, ići stalno na, ne znam, pića, na večere. Eto, jednostavno, jako je teško sve to uskladiti. Koliko je teško biti u vezi sa curkom koja trenira maraton? Pa i teško je i lako je. Teško je jer moraš sve pratiti njezine potrebe za treningom, oporavkom, prijevozom i sve ostalo. A s druge strane je lakše jer i sam sam u sportu i ne moram joj objašnjavati kad za vikend imam utakmicu u nedjelju u vrijeme ručka da idem na utakmicu, ne moram joj objasniti zašto idem na utakmicu jer je sama sportaš pa onda razumijem. Da, razumijem. Ja bih rekla da sam ja još uvijek juniorka u maratonu jer najbolje su godine tek negdje od 30. Ja sa svojih 26 godina sam dosta mlada maratonka, tako da mislim da me čeka jako lijepa karijera. Pa Mate Parlov mi je rođak, mi smo iz istog mjesta, zapravo ja sam rođena u Zagrebu, ali tata mi je iz Imotskog, odnosno iz Ričica. Jako puno ljudi misli da je Mate Parlov iz Pule, ali nije, on je naš Ričićanin ili Imoćanin, kako god hoćete. I on mi je naravno sportski uzor i stvarno velik čovjek. Nekad nije lako s Mateom zato što ona je osoba koja je puna energije. I recimo kad ima 2 treninga dnevno i to stvarno budu i teški treninzi i sve. I onda između ta 2 treninga kad pokušava nagovoriti na neki shopping, tu stvarno se znamo posvađati. Jer ja smatram da je nužan odmor, oporavak, a ona ima tu potrebu učiniti, odnosno priuštiti nešto sebi kao neku nagradu ili ne znam kako na to gleda. Ali evo, to su te možda neke situacije. Ja se mogu pohvaliti da se ja stvarno jako brzo oporavljam i to je zapravo mog trenera jako iznenadilo jer trenira još 2 maratonke koje su isto jako dobre i njima traje oporavak pa čak duplo duže nego meni. Pa sigurno mjesec dana treba malo stati na kočnicu što se tiče treninga i malo se pripaziti, pogotovo ako imate utrke neposredno nakon maratona, onda jedan trening dnevno je ok, jer morate jednostavno održavati na neki način formu, jer tijelo je, pa dosta mu je teško, zapravo svakim treningom tijelo se umara nakon tog maratona, jer cijelo vrijeme prije maratona gradite nekakvu bazu, gradite formu i jednostavno zbog tog velikog napora to se sve počne urušavati, a kažem, ako imate neku utrku onda morate na neki način održavati to. Za sad mi je nekakav bliži cilj svjetsko prvenstvo u Dohi koje će se održati u 9. mjesecu. Naravno, Olimpijske igre 2020. u Tokiju. S obzirom da IAF još uvijek nije donio normu, moramo se svi nekako strpiti, ali ja vjerujem da sam unutra što se tiče toga. I naravno, približiti se državnom rekordu koji drži Lisa Nemec i to bi bilo to. Pa što se tiče te financijske strane, to je dosta teško, zato što se jako malo zarađuje u maratonu. U Hrvatskoj je nacionalni sport nogomet i jednostavno nas niko ne doživljava previše. Ja sam sad sa svojim zadnjim maratonom, to mi je 2. maraton u karijeri, istrčala 2. najbolje vrijeme svih vremena u povijesti hrvatskog maratona i gdje god sam pokucala na bilo koja vrata što se tiče sponzorstva, jednostavno mi niko nije otvorio.
Osim naravno Adidasa koji mi se sam javio i oni mi pomažu što se tiče opreme, ali naravno to nije dovoljno jer ta financijska strana u hrvatskom sportu je dosta loša. Isto tako Gradska plinara Zagreb, njima sam se ja javila osobno i oni su mi odobrili zahtjev za sponzorstvo. I još imam nutricioniste iz Nutri, a to su svi mladi dečki koji mi stvarno pomažu oko prehrane i evo, oni su se sami javili i stvarno evo, htjela bi se ovim putem svima njima zahvaliti što su uvijek tu uz mene i što su mi velika podrška. Jedan dio financira klub, drugi dio nešto savez na temelju kategorizacije koju imam, ali kažem to je sve nekako na knap i dosta je teško baviti se i treninzima i natjecanjima i razmišljati o tome da li ćete imati dovoljno sredstava za otići na neko natjecanje. Pa zapravo ako imate jasno postavljen cilj, svaka prepreka koja se nađe na tom putu, bilo kako teška bila, jednostavno ćete ju savladati. Ja uvijek kažem ljudima koliko god je teško na treningu, ako stvarno imate jasno definiran cilj, nema tog problema koji vi nećete jednostavno moći. Da li ima trenutak kada se ne da? Kad mi se, normalno da ima. Mislim, rekla sam, jako je velika kilometraža u mojim treninzima i jako mi je teško to fizički sve pretrčati i normalno da mi se ne da svaki dan ići trčati, pogotovo ne 2 puta dnevno, ali kažem, imam jasno definirane ciljeve i to me nekako gura naprijed. Čemu te sport naučio? Pa sport me naučio da se nikad ne predajem, da vjerujem u sebe, naučio me isto tako i fair playu, poštivanju svih osoba i sportaša i da se treba biti zahvalan na svemu i eto, ja nekako taj dar koji sam dobila od Boga iskorištavam na najbolji i najljepši mogući način.